E kuble ye pi waro ki prelok ki was nyau suk wo up ye ki kubor wo pala hau new channel ki kubor wo pala ki wa kwa open snyau chapi wa cha kem uwi na ki bru wa he nei da wa mkt wo Slightbor ya ka wi ka ksaw ki chan Yong o hadin wa pon wa pa uka chapo Yong o te tons dang che ki kubor ha iwi ijia was nyau sarom de uwi ubru wan rup hau nyau snem irta de mkt wo Slightbor ya ka wi ka ksaw kan thai ka wasa hajan Yong o hadin wa pon wa pa uka chapo Yong o hasuna area ka nongba Haryana Gurugram hajan Delhi hajrom kate ka ujor uti uwa mkt ha ite ikam uwa da tip pertuit kam usuresh da cha kem uha ki pulit ki janyung usuresh ksaw ki artali uwi to uksaw chandrang ka wi wan to ka ksaw kan thai haka ar phau pra tarik ubnai September yong snem ar haja ar phawi usuresh da phon uya kate ka ksaw kan thai cha Yong o hade neite uti utri ksaw uwa tip kam mukesh dayo namo da realize uwam kate ka ksaw kan thai u hayung kamte da mi uchalai we dayo sakhiet uwam kate ka ksaw kan thai ka wada tip pertuit kam ka bhuri wat halai le kamte dasdang uwo tho yaka tangwa nei chang ko da bot u ya ite iwa ot namo isaun wa chang kate ka ksaw u we da poi u hayung usuresh man da poi u hayung usuresh da phalla uwo yo wa usuresh dakso bor namo da yahap uwa kate ka ksaw kamte umukesh da ring film namo da ring video u ya ite iwa le usuresh ha ka phone Yong o hadin wada por kate ka khubor kaleng uti ubru wada herta usuresh da ong uwa umukesh utri ksaw da chna khli hi eu yo pendai sarom namo yo penja burom ya o tangwa umukesh da uwa isabut ite to I video waring u heipor was Slightbor usuresh ya ka ksaw Yong o kamte umukesh da ong ukamni wada owa I video hanga we ki wo ngai ye wa ong olada mring film namo mring video oya ite iwada le usuresh haka phone yonga we nga le myi owo mudur wa kamon ubru wada herta da yi wo le yakam ite ikampo jai the report da Times of India hade neite haka wi won kasngi umukesh da ujor uha police station heyeto wa ite ijia we da ne da submit ule ya I video iwada ring uha ka phone Yong o ki pulit da register ki da ka case ka wahap hapo ka section list pa nyaw phau nyaw ka Indian Penal Code and the Protection of Cruelty to Animals Act iwamut ka case wayato wa ipanchitom na le benye kimarat we kam waman katte da kem ki pulit ya o we dakset ki o hapo ka bot si jail hado kat once nyaw phala wada ubru wa he dang baj uwo Slightbor ya kaksaw ha o sakhiat nyi iwolen waju snyau iwa Slightbor parabru tangwa kanito kasin wanangkong wasnyau iya kam kani ka khubor pojai was Slightbor ubru ya kaksaw te du kini don hiki khubor ki wakwa open snyau chapi yiki khubor da poj wakut kuble ye pi waro snyau ba hamdam ye subscribe your new channel kadang wayok ten cho cho pi yo yiki khubor wa phala hek ten panar kuble chibot